сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Қирғизистон протоколи ниҳоӣ имзо карданд. Муҳтавояш норӯшан аст. боздошти 2 нафар барои куштори муҳоҷири тоҷик дар Русия. қурби рубли русӣ нисбат ба сомонӣ пасттар шуд. салом бинандагони азиз, умедворам хубед ва рӯзи хуб дошта бошед. барномаи навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 3 октябр аст. раисони Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ва Қирғизистон баъд аз изҳороти баҳсбарангези Хамчибек Тошиев дар бораи сарҳад гуфтугӯ ва бино ба баъзе аз хабарҳо ба як санади ниҳоии ҳалли мушкилоти марзӣ имзо карданд. мулоқот рӯзи 2 октябр дар ҳудуди вилояти Бодканд гузашт. Саймумин Ятимов, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, дар изҳороти матбуотӣ гуфт ки ду тараф протоколи рақами 44-ро имзо карданд. Хамчибек Тошиев, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон низ имзои санадро роҳе барои ҳалли мушкили марзӣ номид. ду тараф шарти худро барои ҳалли баҳсҳои марзӣ ки таи 2 соли охир сабаби муноқишаи мусаллаҳона ва кушта шудани даҳон нафар гардид нагуфтанд. аммо Нурғозӣ Анорқулов, рӯзноманигори наздик ба Хамчибек Тошиев, рӯзи 2 октябр дар фейсбук навишт ки Тоҷикистон аз даъвоҳои ҳудудии худ даст кашид. ин талабе буд ки пештар раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон ба миён гузошта буд. Девони вазирони Қирғизистон баргузории мулоқотро тасдиқ карда дар бораи даст кашидан аз даъвоҳои марзӣ чизе нагуфтааст. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ва ҳукумати вилояти Суғ дар бораи гуфтугӯи раисони ниҳодҳои давлатӣ Саймумин Ятимов ва Хамчибек Тошиев ва имзои як санад хабар дода, аммо ҷузъиёти санадро шарҳ надоданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти 2 нафар аз ҷумла як ноболиғ бо иттиҳоми куштори як муҳоҷири тоҷик дар Русия ва ба яғма бурдани пулу моли ӯ хабар дод. бино ба иттилои расмӣ, дар пайи ҷустуҷӯ аз ҷониби кормандони милиса як ноболиғи 16 сола ва як марди 29 сола сокинони ноҳияи Рашт ва шаҳри Душанбе бо гумони содир намудани ҷинояти одамкушӣ дастгир шуданд. худи дастгир шудагон ва наздикони онҳо барои шарҳи қазия дастрас нестанд, вале бино ба фарзияи тафтишот гумонбаршудаҳо 29 августи имсол ҳангоми дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар шаҳри Митиши вилояти Москав қарор доштанашон куштори марди 27-солаи сокини ноҳияи Дустиро тарҳрезӣ карда, ӯро бо истифода аз гантел ва корд ба ҳалокат расонида маблағҳояшро гирифта ба Тоҷикистон фирор намуданд. тафсилоти дигари қазия оварда нашудааст. номи дастгиршудагон ва муҳоҷири тоҷике ки қурбони онҳо шудааст нашр нашудааст. вазорати корҳои дохилӣ танҳо гуфт ки нисбат ба гумонбаршавандаҳо бар асоси қисми 2 моддаи 104 кодекси ҷиноӣ парвандаи ҷиноӣ оғоз карда тафтишот идома дорад. ин моддаи қонун аз 15 то 25 соли зиндон ё ҳабси умрбодро пешбинӣ мекунад. аз 4 октябр то 7 ноябри соли равон сабти ном барои иштирок дар лотареяи Green Card ё корти сабзи Амрико оғоз мешавад. дар ин бора сафорати Амрико дар Тоҷикистон хабар дод. сафорат дар шарҳи хабараш навишт: иштирок дар барномаи Green Card DV 2025 барои шаҳрвандони кишварҳое ки мизони пасти муҳоҷиратро ба иёлоти муттаҳида доранд аз 4 октябр то 7 ноябри соли 2023 қабул карда мешавад. ин сафорат гуфтааст ки дархостҳоро танҳо тавассути сомонаи CWDV програм StatGov пешниҳод кардан мумкин аст. солҳои охир ҳазорҳо шаҳрванди Тоҷикистон бо нияти кору даромади бештар ба Амрико рафтанд. бархе тақдири худро дар бахтозмоии Green Card санҷида, бархе дигар бо роҳҳои гуногун то сарҳади Мексика мераванду аз онҷо ба Амрико мегузаранд. иёлоти муттаҳида ҳар сол тавассути корти сабз барои 55 000 нафар дар саросари дунё имкони дарёфти ҳаққи иқомату корро дар ин кишвар фароҳам меорад. зимнан беҳаросе аз хатари зиндонӣ ё умуман бедарак шудану ба ғуломӣ афтидан, муҳоҷирони зиёде аз Осиёи марказӣ ҳамоно талош мекунанд бо роҳҳои ғайриқонунӣ аз Мексика худро ба Амрико расонанд. барои расидан ба кишвари орзуҳои худ онҳо чӣ рӯзҳоеро пушти сар мекунанд? хабарнигорони бахши узбекии радиои Озодӣ дар ин бора як таҳқиқоте анҷом додаву дар мисоли сарнавишти чанд нафар манзараро рӯшан карданд. гузоришро ҳамкорам Зарангези Наврӯзшо тақдим мекунад. Мексиканың Рейноса деген шаҳрына белохира мо ба шаҳри Рейносам расидем. ин шаҳри хурде дар Мексика ва ба Амрико наздик аст. то расидан ба марзи Амрико, Асан Бегишев, муҳоҷири қирғиз ва зану 3 фарзандаш роҳи сахту дарозеро тай карданд. онҳо хеле мехостанд вориди Амрико шаванд. Ҳасан ният дорад аз ҳукумати ин кишвар паноҳандагии сиёсӣ пурсад. ӯ дар Қирғизистон милиса буд. мамлекеттик иште дар Қирғизистон ман 10 сол хидматчии давлатӣ будам.
من قربانی ریشوسیتانی شدم. مجبور شدم کارم را ترک نمایم. نیکاراگوآ، گاندورس، گواتمالا و مکزیک. مهاجران با هر راه قانونی و غیر قانونی طریق ماشین و اتوبوس و حتی پیاده خود را به این نقطه ها می رسانند. به نقل حسن امکان داشت هر لحظه او و عائله‌اش را از راه گردانند. حالتی بود که شب راننده اتوبوس را منع کرد. به داخل نقلیات آدمان نقابدار در آمدند. آنها 4-5 نفر بودند. همه مسافران را تفتیش می‌کردند. شناسنامه ها را می‌کشادند و اگر پول می‌دیدند می‌گرفتند. ما خب می‌نشستیم. پول‌های ما و دوست شوهرم در دست من بود. من آنها را پیچانیده در لباس تک‌پوشم پنهان کردم. زنی که مرا تفتیش می‌کرد دستش را به تک‌پوشم انداخت و آن را برآورد. از بین آن پول کلان را گرفت و پول‌های میده را برگرداند. من رحمت گفتم. این عائله با 3 کودک چند روز را در زندان مکزیک پشت سر کرده است. به ما نقل کردند که میلیساها مهاجران مثل ما را به توپاچولا برده از آنجا به گواتمالا میرانند. من از آن میترسیدم که ما را هم از راه میگردانند. فکر میکردم که باز مجبور میشویم همه این راه را دوباره گذاریم. ولی آنها را خارج نکردند و عائله مهاجران در جستجوی راه‌های قانونی رفتن به آمریکا شدند. برنامه‌ای را یافتند که امکان میداد مهاجران از مکزیک ایستاده از مقامات آمریکا درخواست پناهندگی کنند. برای این کس باید همیشه در برنامه آنلاین باشد. یعنی آنها هر وقت دلخواه جای بود و باشی تو را دیده توانند. برای اینکه مبادا پوشیده نشود ما این را در چنین یک سلفن گرفته در یگان بلندی می آویزیم تا وایفایش همیشه فعال باشد. هر روز ساعت 10 به وقت مکزیک آگاهی می آید. اگر نآید ما از نو درخواست پیشنهاد میکنیم. بعد 2.5 ماه عذاب و سختی های راه حسن و عائله او به هدف رسیدند. آنها حالا در نیویورک آمریکا زندگی دارند. از 3 تا 5 اکتبر سال جاری در استخوان ملی تاجیکستان نمایشگاه 11 بین المللی کتاب دوشنبه برگزار می‌گردد. در این باره از وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر دادند. طبق اطلاع این نهاد به این نمایش نمایندگان و مهمانان 12 کشور دنیا از جمله ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای منطقه و جهان دعوت شدند. گفته می شود که در نمایش مذکور اشتراک مهمانان از روسیه نیز در نظر بوده است. نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه از سال 2011 اینجانی برگزار می گردد. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 3 اکتبر را فرا می گیرد. اکتبر سال 1908 در شهر بخارا در حوله میرزا عبدالواحد منظم یک معارف پروری معروفی دور اولین مکتب اصول نو یا جدید تأسیس شد. در آن در قطار علوم دینی علمهای دنیوی نیز آموزانده میشد. در 2 ماه شمار شاگردان آن به 12 نفر رسید و اکثری طرفداران اصول نو معارف پروران و نزدیکان آنها صاحبکاران زمانوی بودند که ضرورت اصلاحات در نظام معارف و باسواد کردن مردم را درک میکردند. این مکتب دیر نپایید ولی توانست جامعه را به ضرورت تغییر نظام آموزش و پرورش وادار کند. 3 اکتبر سال 1959 در تاجیکستان شوروی نخستین شبکه تلویزیونی فعال شد. نمایش‌های اولین آن همگی 3 دقیقه بودند و وقتی باقی مانده 2.5 ساعتی اساساً با فیلم‌های مستند پر کرده می‌شد. در سال‌های استقلالیت حکومت تاجیکستان شبکه‌های نوی تلویزیونی مثل سفینه و جهان نما، بهارستان و سینما و دیگرها را راه‌اندازی کردند که اساساً به بازتاب و تبلیغ سیاست دولت روانه شدند. حکومت به دشواری اجازه تأسیس تلویزیون‌های خصوصی را می‌دهد. 3 اکتبر سال 2020 در اوج پاندمی کرونا ویروس تئاتری به نام تحفه فاضل و در شهر کونی بادام بار اول در تاریخ تئاتر تاجیک نمایش آنلاینی را برآورد. نمایشنامه بازیچه‌های تئاتر کونی بادام را در یوتیوب و صحیفه‌های دیگر اجتماعی آن روز هزارها تماشابین دیده توانست. این در حالی بود که وضع تئاترهای کسبی تاجیکستان که اساساً به سبک سنتی تماشابین و صحنه کار را پیش میبرند سال‌های اخیر با مشکلات زیاد از جمله کمبود نمایش‌های دلرس و کمی تماشابین روبرویند.
қурби рубли русӣ нисбат ба рӯзи гузашта 2 сомонӣ поин рафт. Ҳамин тавр имрӯз 3 октябр 1000 рубли русӣ ба 110 сомонӣ баробар шуд. Поину боло рафтани қимати рубл яке аз мавзӯъҳои муҳим барои садҳо ҳазор муҳоҷири тоҷик аст, ки дар Русия кор мекунанд, чун муҳоҷирон маблағҳои худро бо рубл мефиристанд ва дар сурати паст шудани қурби асъори русӣ маблағи онҳо бо сомонӣ кам мешавад. Бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон имрӯз 100 доллари амрикоӣ баробар ба 1096 сомонӣ ва 100 евро ба 1154 сомонӣ иваз мешавад. навиди бомдодиро аз радиои Озодӣ тамошо кардед. назор пешниҳоди худро ба мо нависед. То фардо дар ҳамин вақт худо нигаҳдор.